Nkatho cha mwanya mutegeri ni untubwa kwithirwa gwatanirite na bautwikire Nteto cheru themwe na rwere tariki 16 mweri ni jwa 8 mwaka ni jwa 2022 nkureterete ngono cha mwanya iria tutenda ugwa withirwa ugikurukirwa amona Nteto iria nkureterete ni Raila Odinga gutumiria kuregana na mpumi cha kithurano akiuga Chebukati atithingatirite mawatho ja ithurano. Akariba chogoria gwita maoni jao nyuma ya Raila Odinga kuregana na mpumi onde athinjiri batigania boretia siasa bara batenganiri ne mpumi gwita koti. Atongeria Baegembe kuria Rais William Ruto gutara methikali ntore ta Minister wa Urimi. Akariba Tharakanithi gukenera uchindi bwa Ruto onde bamuretie kuririkana wirane buria abekire bwege kindiki. Mwonanirio to mathithio ntukuya narua ni Purity Richard na ningeto MAUREEN KINYA. Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio na uria urachowaga giti kia urais Raila Odinga na itete ntumiri ya kuregana na mpumi iri iratumirirwe Dr. William Ruto ni amuchindite na mung'anajo kura 233. Raila norotete mukaririgiti wa IEBC Wafula Chebukati akiuga atithingatirite mawatho ja ithurano na kinya ja katiba. Raila neregeri gukinyithia koti ya Supreme Court egambari ya kuregana na mpumiji mbere ya ntuku mugwanja ithira. Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election. Nyuma ya mukaririgete wa kamiti ya mianka na ithurano IEBC gutumiria ati Dr. William Samoei Ruto niwe muchindi wa giti kia urais ogorobwegoro nande uria urachowaga giti ogiki na mwabure jwa Azimio ne arirete ntumiri eje. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. Raila Odinga ni amenerete wathani bwa Wafula Chebukati na kuga boteagirete na ati ne bwa udikteta. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. Netete na mbere na kuga mukaririgete ojo na ari na muchemanio na commissioner bange na bana kirebo bachebane na mpumiji. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. Raila nande ne atumiretie kuregana na mpumi cha giti kia urais na kuongera gote rais muthure. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed
by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Na kuinyeria bagachwa ntaira cha watho kuregana na itua ria Chebukati. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. MAUREEN KINYA, Weru TV. Na bwakari bachogoria nibaritete maoni jao nyuma ya Raila Odinga utumiria kuregana na mpumi cha kithurano. Akari baba nibareganite na murungamo jwa Raila bakiuga nero ahere rumenyeria rwa Raila Odinga kurega mpumi. Mati Mugambi ne aranirite na kariba. Kari na aringi biashara taoni ya chogoria kirigicigo mbunge kia Mara ibarutite mauge ngurani nyuma ya mutongorua rwangirwa Azimio twa Raila Odinga kuregana na mpumi cia kithurano ira ciathomirwe muthenya wa goro. Ne araithiririe mathabu araithe commission oria wae okuga anga 0.1 anga ne ayetwe ne audie commission oria wae kaga tathomete mathabu nigetha gutuikia ati kumba gutara mathabu ndoria Raila ri atora akuga kaiagwa orionde merori kurira ngi kakuiwa kawatiomba kuia na barari amona uhuru katiomba kuia kuringana na kari na aringi biashara babai wethire Raila Odinga kuregana na maumithio makithurano no ntuboti kubamakia no ntutonto bogeni wake gitegerio no kirabuite taike Raila kenda utuliye kolonidia Kenya akiuga ameibiwa kila wakati omba kumbira akuiwa atia edirikare ni na mtore atirikare ni taruto atairo Raila ne atigere onte gutura turutithitie wira wa gutucokia nyuma thaino twina thina muno aciari ne makwenda ciana icoke cukuru no kwa kwenda riu kwambia kuthondeka magamba ati kwenda Kenya yendere bakiongera baugite ogwaya buraburi ogwendega kumba kugia na ntigana nkinya mpaga gaikagia nthiguru ya Kenya thiri ona ke bale bonde netugwetekerio na bonde bale bonde balule tukumagejia mayuji nde itale ke UDA na ngwetekerio Ruto akamba kugwatirania beje beamwe na bake dirikari yu na bawe no Ruto na bawe riu akareta complain no kuruwewe no gutwike yani tutikuigujana atukerwa tutikuigujana atia onto ba complaints jiawe thia muthianje nfakari uranwe mugwati mbaruo munene wa Raila Odinga akiri tauni ya Chogoria na gwatanirite na Raila Odinga ati mpumi cia kagita kaitirari mbega akiugaga mathina maraba kurukagira ituoni bia kuringa kura akiri kaunti ya Tharaka Nithi ula igu iratarirwe ntegwetikia ribu ni tontu tebu tura expect togu na ni tontu ketho irale jao manaki nini officials baraba IEBC bamotoronire baerera bana batiga bathatu ni kumaanisha kuluntura ria utari mwega alafu tena tio agents bara ira Raila Odinga ni twathireta na gwona ni our presiding officers ukethira ati kwenda riria kuthoma results ati kwenda gukiririo aliuga arienda kuthoma tani ni bendete kunduta njage tuoni ndabera apo sibanduki ke reporter Weru TV mbitagwa Mati Mugambi. Ngwataniro ya athenjeri kuma Ntere ciatigania ni borete asiasa baria batinganiri ni mpumi cia kithurano gia kiumia kithiru weta koti kenda kuthiria kana kurikithia nkanja ciao ni aria nkuruki bachokeretie akari nkatho ni untu bwa gwika ukiri na thiri kagitene gaka mukiri mithika na aranirite na atongeria ba Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Intomeria mukiri na Weru ne kundi kia tomeria batigania barabati umiretio chokia nkatho thokone mikindori bakina ndoimbo chio kumethia murungu. Tunyete ni kuwa ni bwega kwira mathani ni bwega ni ontu bakagita gako mukarakara ryo tukirikana thina nchilagiriirio igita ria kwina ithurano mwaka wa 2007 ikwari athina
lakini mwaka yo tiagira thina itukwira mathani ni bwega mutongeria wetu urora yukire thirikari tugeta na mbere kumurombera nikenda akatha nthiguru iji atongeretie mwathani kuringana na uria augire mwathani akethere mbere yawe araugire antu bonthe agaitanirira nabo ngugi kinya bara baruja nwe atirwa nabo akatha Kenya agitongairwa ni mwathani Mbuge Ruto ni murungu wangu no amuthuririte nikenda murungu amba kuthetera kanisa yawe no tuba kwitha kanisa ni thirite na thireti inyingi na ni untu batumiki murungu ona ibo bwega nikenda Ruto